Alright, ayan, naimbag na oras tayo amin na sa ngapada. Manibod dito yung Nemars Studio. At yung arote na sumangbay di program, mga Napol 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot itibiyag ti may sa pagayam tayo ng problema kinagkidkid daw ti pamalakad tayo kada tuy manen ni kasin yo ayong Ruiz nga umay manen mang tedbiyag ti may sa pakasaritaan nga ti udi naket adda parikot na nga intay to balakadan. Ayan. Alright mga kasin, hindi natin nga gundawain tayo rin nirugi nga ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga maibasa itang malem. Sagudayan nga rin ti surat ni pagayam nga nagpailinged itinagan a Carol. Dear Kasin, sagbay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Idanon ko man tinabara akablao ko kada kayo kasin yung dita Nemars Studio. Pakiramanan meten ding iti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya iti dayto nga programa. Naawis triknak nga mangibinglay iti pakasaritak ngamin jak makadesisyon. No ituloy ko ti panakikalaysak ken ni Larry nga kaayan-ayat ko. Walo bulan kami pailaeng nga agayan ayat ken ni Larry. Idita injayanan ti panagkalay sami. Kasta unay ti ragsak na idita imanugutak. Ket nagtulagan mi nga inton umay nga tawen 2024 isonton ti panakatulag ti panagkalay sami eksakton to nga makaurnong kami iti pangrugrugyan minto. Bayat nga buklen mi ti pamilyami. Ngem nagalisto nga agbaliw ti amin kasinyong ta iti apagdarikmat laeng agduwa-duwa akmeten no ituloy ko ti makikalay sa kenkwana. No apay kastiman nga rugyak ti amin. Dakon tatang, dakon nanang. Ay nasayaat mo tanak ko tasimmangpet ka na katrabieng. Ay, sana balay ta ninsamot, lari tinang itulod king ka, balasan ko. Uwen tatang, nangarkila iti tricycle nga nagluganan mi ngay may dito eh. Ay naanos nga talaga deta kayan ayat mo ay anak ko. Ustot ako ng bakit. Kahit iso na pailaeng tinakakitaak iti napudno nga gagam na nga maaluko iti may sa babae kasking ka. Naimatangam mi kininanang mo balasan ko idita gararin pa laking ka kat may nakasinarsarungkaran dito'y balay. Uwen nga rod tatang. Nga uray mula pinarparigatan. Ustot ako nati ni tatang mo anak ko. Nakaanos launay ni Larry. Taure di agar-arin pa ilaang. Inananusan nanti may nang paspasyar king ka dito'y adayo nga lugar tayo. Nga uray no awan mat ti bukod na nga lugan. Ananusan na ti magmag na iti adayo nga highway. Tapno laang masarungkaran na ka. Awan nga ruti sa pulik ken kuhanan nanang. Ay nakaananos launi ni Larry. Iso nga rod kay bagbagak ken kanak ko. Nga usto ti pangedeng mo kay manugot ka iti jaya na nga panagkalay sayo. Dapay na talgad na trabaho na saan ka de. Uwen nga rod tatang. Ken maysa, napaneknek ka na pudno ti panagayat na kanyak. Kat umanay mo't siguro tawalo a bulan nga relasyon mi tapno no umanugot ak nga makikalay sa kenkwana. Uwen, ustot ako na anak ko. Tamang mapaluspusan pa iti kaskenkwana. Manmanon ti kaskenkwana nga lalaki. Wen nga rod nanang.
Nakagasgasat ni Larry ako nada. Gaputa, siyak ti kayan ayat na. Ngayon pa nagkunak nanang, nagasgasatak. Gaputa siyak ti inayat ni Larry. Ala, agad nagasgasat lata ni nanang mo tasyak ti na asawa na. Ay, anya? Ni tatang ka talaga. Ay, kanagpay sumay. Bakit? Oh, lunch break and sis. Inta nagmerienda di kantina. Si kalatan sis. Ha? Abay. Sigod mat nga datati agkuy-kuyog nagmerienda. Amumlatan Adaman ng inted king ka impatulog ni Larry king ka nga merienda. Ustot ako na inananusan naman ti may dituyen Imbes ko mga agmerienda mo, break na mo iti opisina da. May nakinig ka na iti merienda. Ay na, nakagasgasat ka nga talaga kaday nga kaayan-ayat mo, friend. Sana all. When nga rod, man-mano ti kaskinkwanan. Ay na. At nakatakabsat na, day nga Larry nga kaayan-ayat mo, dayam amunak man, ay na. Puro palpak mo, di ti agar-aram kanyak, sis. Makasapol kan tulat ta sis. Ay na si Kantupay. Saan lang nga napintas ka. No di kat nasingpit ka pay. Kan nagagat ka pay. Ape nga rod nga awan mo ti agarim kanyak nakaskin ni Larry. Adan tulat ta. Ala, ingkakit din. Tamamang awan ti pagtugawa medyo kantina. Tamang anak lata mo dito yan. Ala, sige nga rod. Panawang kan sis. Ay na, nakagasgasat ka nga talaga. Uri siya kumamot at kumamot mga itultulot. Iti kanak dito opisina. Tapos sana ka gumatgatang. At dantulat ta sis. Agyaman nak, Larry ta. Imay ka, uri no. Agin inanaka ko man kapot day off mo. Basta para king ka, mahal. Diyak mo no, anya ti aramidin, minawan ka. Ay na, nagrigat mo't nga ti danom dito, inawan ti kuryente. Kat ni, saan mo ti nakabailan ni tatang tagsakdo, manipot iji bubon. Pakaragsakak launay no matulungan kayo. Nang runaking ka, mahal. Agyaman ak mahal. Ala, ano sa mga rod ati, agsakdo iti danom nga pagdigos, ken paghugas mi. Kat ni, talaga mabayag pingagawad dat kuryente. Kasla sa anak ka mabanbanog basta para king ka mahal. Sana bale. Adan to sukat na dayta. Ha? Samo ko na nga, tandanan nak. Sa anak ba agpatpatandan? Ha? Balak ko pa yung nga tandanan ka. Ay, sana ka tandanan. Gaputa, jak mo't patantandanan. Saan mo't nga kwarta titandan ko king ka, mahal? Ha? Anya? Kat syempre, agsakit ti bagbaging nga agsakdo. E di, so katakto iti masahe. Kahit mo ka di? Ay, gito na. Ay, ure man di, agmalmalum nga agsakdo akti danong mahal. No talaga nga, no lakid dita, imasahe nakto numalpas. Wen, anyong saan man kanaskan nga agmalmalum? Ta, no mapunnom ton tay drum nga karkargamit ti danom. Isarding mo ton, aginanakan ton, ta imasahe kan to. Ha? Ay, una. Ang saan ka di nga gumod datatang kinanang mo? Saan? Ay na, datatang kinanang tupay. Botong-boto daking ka. Ha? Nasayahat no kasta, mahal. Amom, nula ko makayat mo, ti kayat datatang kinanang, ay kat dagdagan datakuman nga agkasar. Taamangan ka nun, mapaluspusang ka pa eh. Ha? Saan na bale, dumting tulad ta dayta. Kaya nawan di pagdanaganda ko nam. Saanin nga agbalo ti pangadeng ko. Sika lahing ti kahit kung agbalin nga katakunay na itibiyag. Carol, mahal. Agyaman ak, Larry, mahal. Nakagasgasa naklaunay king ka. Nakaananos ka. Ure no napanik ni kamon. Ure no napanik ni kamon kanyak. Kada kami kadatatang kinanang hanapod no ti panagayat mo kanyak.
Saan ka pulos nga agsarday nga agaramid iti nasaya at para kanya, para kada kami. Ay na, saan tong agbaliw nga talaga. Agnanayon to, ti panagayat ko king ka. Kat no kasano ti panagayat ko king ka ita. Ad-addan to, into na agasawatan, mahal. Ala, agyaman ak mahal. Alay tuloy mga rodin. Paspasam nga, punwen nga rod ti draman tap no, makainanakan ta. Ited konton ti supapak cooking ka, mahal. Ay, kit mo na. Ala, saan nagka-disturbo na, mahal. Tapno, ala, distok nga mapno tay drum. Ala, agdod-todo mo tin. Iuray ko latang agsardeng. Kagawid ak tumit lang. Anya nga tanong, ipakadaklatan kada tatang kinanang nga. Umyan ka lata dito yan. Ha? Umanugot na nga ta? Wen mat siguro magusgustuhan da ka mo. Ken nagtulagan ta mo ten, ti panagkalay sa tayo ito no may nga tawin. Okay mat siguro kada tatang kinana. Ala kita, ipakadam kada kwada Tano saan? Tano di da umanugot? Okay lang kanya, mawata kita. Ano saklat at agawid no kwan? Bumuludak na tayo ti payong yun, tayo sublik into no bigat. Saan na mapalin Ngamin ka saan nga natalgid tirik na. Uri nung nakapayong ka, ang no kasi nga nagpig sa titudo. Nasip nga tadalan. Amang ano, adamang trip king ka di tadalan. Asin no kumamat. Ala sige. No lagi di umanugot da, mahal. Umianak. Tapno natalgid tarik na. Sige nga ron. Takasaritak na tatangkin nanang. Nasakit ka dito As, medyo, italtalmig mo pa mahal. Dito uwen. Nabayag man nga minun nga. Nadyak nagbagkat iti nadagsen. Kunak tumat nga mingking ka nga, saan mo nga paspasan? Kasla kalaki mal kalaingan itay nga. Kunam nga di ka mabanbanog. Sa ita, agalim mo ka ti sakit ti baghin. Kunakla day jay mahal nga magpaiso. Jak marik na ti bannog ko itay, gabuta makikita ka. Yan amok, makatulong at kada kayo, gabuta awan ti danom yu itay. Sakit ita, marik nam ti sakit ti baghin. Gagangay laeng. Ang dagos mo ta nagpukaw itay, rinugyan na ko na minasahe. Ibagam nga rod isarding kunton. Nula mabalin ko mahal kat saan mo nga isarsarding tay. Anya? Saan mo ta mabalin Siyak mo ti mabannog no kwan. E di sikanto mo ti imasahe. Saan na mabalin? Akasanutar nga maturog pa. Ala, sige. Dita bangir. Dita. Dito Uwan, italmag mo. Aray, nasakit ka di unay? Saan? Nasakit ng mayat, naganas. Dita. Mayat. Imbagkat dito, manugot na tatangkin nanang mo nga. Umyanak dito Dagijay tupay ti kunam. Iso dapat imang dagdag kadatan nga agasawan. Dito lakit dit pa nagturog mo dito balay. Uwanang tinamnama kitay, paturugin dagya salas. Nga saan tag kay daging ka nga di tagkalaysa. Ay na. Ure bakit kila kay dananangan? Ure no saan ko nga ibagbaga kadakwada? Amudan nga adan mapaspasamak kadata. Ha? Kasano ko ma? Ay na. Agapan tapay lang, agsubsublidan. Ay, naimbag ta. Kaya't dak natatang kinanang mo.
gaputan na saya at ka nga tao, mahal. Gaputan na pudno ti, panggip mo kanya. Tanong, gaputay patpatig ka, napatig kamit kadakwada. Kastabot kanyak, mahal. Amin nga ipatpatig mo, itibiyag, napatigmit kanya. Nangruna mo, pasetak to iti pamilyam. Ala, ustunan. Nasakit pa ka diti bagbaging? Medyo laingin. Basit pa eh. Sige, mabit laingin. Sige. Diti ba ba? Sa din no? Agore katagdataak. Anya tinasakit king ka? Umuna dito barukong ko, mahal. Agsakit ka di mat ti barukong mo? Kito na, nagpersama ti barukong ko iti nagbagkatak iti tinimba-timba nga danom. Iti nagsakduak ti danom. Dito ay? Uwin dita mahal. Sige pa eh. Italtalmig mo pa eh. Gusto ay? Uwin. Kasta, saan lang aramay ito usarem. Buong nga dakulap mo. Kasta, medyo kastoy. Asan no? Kastoy. Tuladan na, kastoy. Oy, bastos, lamlamasan mo tan. Katmayat. Kasi ti mayat na, mabang aran tirik na, no kasi panang masahin ti barukong ko. Kastoy. Uwin, kasta. Katsika. Saan ka di nga nasakit na barukong mo, mahal? Anya di kahit mo sawin. Oy. Sika nga talaga, pilyo ka. Saan nga gapot na pinaom yan da kaagad, maaramid mo, tingakiyat mo dito. Baka si Ririing dapay lang. Uray si Ririing damahan. Saan da nga mangag, gapot na napig sa titudo. Nga ta? Uy, di tanto pa'y mangag ida. Baka maturog dan. Iso nga ron. Nakaturog na siguro. Iso umay ka dito. Uy, Larry. Karol, mahal. Sabsabali tirik na nga data dito balayo. Pudno nga dan tinapasama ka data. Ngem, kasla iliblibas talaeng. Ngemita, adata nga mismo dito pagtaingaan nyo. Adata nga mismo dito balayo. Kat ti panagrik na katagasawatan. Kat si kakaano naktumat ngamin nga itugot iti lugar yo. Adan tulat ta. Kat syempre, ito no matulag ti kasartan. Kapilitan nga. Isang pet kan tumad ja balay. No mga amumot ti pamilya. Ngayon saan pa lang nga ita. Ito no matulagan ti panagkalay sata. Ito no may atawin. Agpadamat ngamin nga busy tayo ti trabaho tayo. So nga, sa anak na makabakabakasyon, itugot ka kuma. Sa bagay, sel-sel nga minjayan nyo, nasulinak na lugar. Iwin nga road. Iso nga, agan anos talaang mahal. Ipatpatig ka la unay-unay, Carol, mahal. Ipatpatig kamit unay-unay, Larry, mahal. Budnuti ko na mitay. Na? Sabsabali tirik na. Sabsabali ti ganas na. Itatad data dito balay mi. Nakasla pa nagriknak kat agasawa tangan talagan. Kung naktumot king ka, sabsabali tirik na. Posible nga dito ito nga balay nga. Buklen ti pamilyata. Dito iti kahit mga pag naedantan to, apaman nga makapagkalay sata. Kat, syempre, dito iti kaasid nga yan ti trabaho ta. Alangan mo't nga agawid ta di balay mi, nakadadayo, sa bagay. Akat no di tapi kabailan iti agabang, wino ang mga ipatakder ti bukod ta abalay.
Kapilitan nga agyan ta dito balayo. Ketrog yan tan. Iruwam tan ti bagitan mahal. Nga dito itamot nga aramidin di kita agbalinto nga anak ta. Mahal. Sapay la. Sumabay na ta. Panagtudo na. Ad-ada nga makaparug sumahal. Larry. Carol. Mahal. Sabi ko matadi ka doon. Baliw ka niya. Sabi ko mata. Agnanayon to. Anang ipapay mo tiragsak ka niya. Ikarik king ka, Carol. Ikarik day tamahal. Mahal. 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 Talaga sis? Imyan ni Larry di palayo kat imanugod na tatangkin nanang mo. When sis, kasano kat nagpigsa mo titudo di rabi eh. Kapilitan ang imyan. Allah, kat adangar na pasamak yun Ay, sika ka talaga. Sa bagay, gagangilain mo Kat when apa yumapal ka manan. Ay na, sana all nga talaga. Ay, when gayam sis. Awising ka birthday kan bunyag ti ka anak ka. Kat, umay kanto Amom, agim imo na kun kanilari. Ha? Apay mo't nga agimon ka kinkwana sis. Kat syempre, manipod idda isunan, kaslawan ba ti best friend kon. Ha? Anya ti kahit masawan. Kat kasano, saan tamat unay nga makarkarwaran na kas idi. Sipod idi adan lari, iti biyag mon, isumat la tatikad kadwa mon. Saan ka kung mga agselos, sis? Gagangay laing nga isot ikadwak, gaputa isot kayan ayat ko. Kan ka na yung damat nagkita dito yung opisina. Sa bali lang mo't Kan uray dito yung opisina. Di ka pa makagadanan nga. Mangan. Kasano? Kanayon nakamot ikan latati meriendam, ti lunch mo. Kan uray mo't sikain to na dan nobyom. Kastan tumit ti mapasamak. Alakit maawatak tumat. So nga awatem ko masis. Ala, sige maawatak mo't kit disis. Basta umay kan to no birthday kan bunyag ti ka anakak. Itugot mo ni Larry. Diyak la sigurado no makaumay. Ngamin, imbaga na kanyak idi nga. Agawid ka no di ilid ta, ada ka no paskenda jay. Birthday sa ni tatang na or ni nanang na. Kasta, angim di na kainayaban. Sa balin to ka na gundaway ti panangiyam amo na kanya kadagiti naganak kenkwana. Ala, oray no saan nga makumaisuna, umayak na umay sis. Don't worry. Ala, namnamain ka nga rod sis. Uwin sis. Ala, umayak to. No kasta, saan ka nga talaga makaumay? Matuloy ka, Jay, di panagawid mo, Jay, malayo? Jay, iliyo? Wen mahal. Saan ko mat nga mabalin nga... Amumlatan Saan ko mat mabalin nga ipospon birthday nga ron ni nanang. Ala maawatak. Kaya ko maasidig ti ili, may iyabang ka, hanggang adamot ti baka kumiko pa mga trabaho. Kan sa adan to tiyempo na, adan to gundaway na nga, iyam amo kanto kadakwada. Alawan maawatak mahal. Kaya pakibagalatan kaya ni ikaw Braam, ni Gemma. Pasensya, jak makaumay. Alawan, ibagak to kinkwanan. Ang naragragsak ko mano at dakat, tapno no, makasangom at makapulapol mo mat, di kiti gagayim ko, di kiti ka opisina. Danto la tagundaway na mahal. Nang ron na ito nagkasartan. Sigurado nga, imbitado na to amin nga kaopisinaam. Alawon, agan anad ka nga ron, iti panagawid mo, di ili
Alam mo, mahal, agan anad ka mo, di papan mo panaki birthday. Ah, sige, mahal. Ay, sis, ayan, imbag na nakaumay ka. Ah, ket kunak mo, imbagak mo king ka, sis, nga umay. Oh, dito gayam ti regalo para iti ka anak ka, birthday ka nagbunyag. Ah, agyaman na ka, sis. Ah, sige, dumanon ka nga ron. Ta, iyam amo ka magkadigiti, gagayim ko. Ah, aywan, gara ka. Dito ni, baka amuna ni Larry nga, kaayan-ayat mo, sis. Ha? Un, kalugaran kayan ayat mo. Ha? Ah, Joey, sino iso na, sis? Ah, dati nga kaubraak, iji, imuno na nga nagubraak, dito damo nga trabaho. Ang nagkita kami ngamin, hindi na minsan, iso nga inawis ko. Malagip ko, kalugaran ni Larry. Ha? Ah, ah. Oh, anday dyan. Ah, Joey, iyam amo ka man kaliti friend ko. Ni Carol. Carol, ni Joey. Old friend ko. Ah, nice meeting you. Nice meeting you. Nice meeting you, Miss Beautiful. Nervyusak pa nga. Gapota. Kastuyan ka talaga no makakita kita napinta sa babae. Oy, sika. Adagayim nan agkasardan to pa yen. Adan to asawa nan. Ha? Unay mo tan. Nagladaw nakmat nganyam amon itigayim mo, Gemma. Ay na. Iso nga inayabang ka. Ngamin, coincidence. Deti ka ayan-ayat na nga, agbalin nga asawa nanton, fiancé nan, kunak kuma, kalugaram. Agpada kay nga ili, tinagapuan. Ha? Agpaiso? Ah, Nailit lang ti ili, may basit lang. Baka amamok. Amom, di lugar mi, halos aggaambot at tao sa jay. Nang runan, ijay tinagbasahan na iti elementary ken high school. Baka amamok. Ay, Larry tinagan na. Larry? When? Larry nga agub opisina jay bangko? When? Apem mom? Nga dati nga nagubra iti government office dito yung syudad. Ha? Naistorya na kanyak, nabit kami pa kami nagamam mo. Ngayon sakbe nga nagubra di bangko, nagubra ti government. Dahil ka di nga lari, ti magbagam. Gari kata, kita ay dati Facebook na. Friend ko ti Facebook data nga lari. Dito. Iso ka dito ti lari nga magbagam. When ni lari iso. When iso data. Iso data Joey. Iso ti kayan ayat na. Iso ti fiancé ni Carol. Kalugaram. When? Amamok ni lari. Ngem jak amo nga da baro nga kayan ayat na. Ha? Anya tiket mo sa wen? Kwa. Ay, mabitlaing agsalita kay palaeng. Oy, Joey, kasalitan pala ni Carol nga friend ko. Subtek lang digiti do mga bisita. Sige. Gemma. Sige Gemma, sis. Sige, nice meeting you, Carol. Mabitlaing Joey. Ha? Anya ti kahit mo sawan iti imbagam nga. Ti kunam nga. At dagayang barong kaayan-ayat ni Larry. Ay, kwa. Lipati mo timbagak, Carol. Joey, pangaasim ko ma. Kahit ko lang nga malawlawagan ti amin. Anya ti kahit mo asawan ti imbagam. Ay, so ti kahit asawan. Saan mo pa nga mo? Ti anya?
Agam amo kami kay ni Larry saan lang nga nabita panawin no dikit. Nawega panawin. May sa ti eskwela nga, naggapuan mi, elementarya ken high school. Takas ti kunak, basit laeng ti ili mi. No pay saan kami agkasadaran. Angem, amamuk launay ni Larry. Gaputan nagkatrabahuang kami pa idi. Iti sigod nga trabaho na. Oh. Angem nag-resign idi. Idi ta nakiasawa. Ha? Sa balin sa amin nga Larry di bagbagam. Ngem, iso ti Larry nga kayan ayat mo, timpakita nga ladawan iti Facebook, saan ka di? Uwen, ngem, baka sa balin mat nga Larry ti bagbagam. Ngamin, awan ti asawa ni Larry. Apay ko mga ijaya na ti panagkalay sami, inton umayatawin no, adda asawa na. So saan na pingan ibagaking ka? Tian niya. Tinaglabas na. Wen, nakiasawa idi ni Larry. Adan 5 atawin tinapalabas. Agkaubraan kami di. Ngayon nag-resign, idi tagkalaysadan. Angim, kalpasan laing tinasurok makatawin. Nagsina da. Ha? Nagkarapaan da kami. Sumana umot kami dati na asawa na. Nangiwat. Nager. Kat saan da nga katunusan? Aging nga nagawid dati babae di Isabela. Huh? Taga Isabela di babae. Nagamamuda di Bagyo. Kita da may isang anak dan. Ada ka na di babae. Awan tinibagbaga kanyak ni Larry. May papaniti da ita. Ay, pasensya kan naibagaking ka nga saan ngayong bagbaga ni Larry. Awan ti sa bali apanggip ko, Carol. Ti amok. Amom ti aminen, may papankang kwa na. So nga rod nga, manugot ka nga, kalaysa kayo, saan ka di? Angim, saan pa nga kasi kabayag na nagamamu kami? Oh. Ay, sorry nga rod Sorry, no siyak man tinakaibagaking ka, may panggip ka day nga banag. Papanawang ka ba eh? Joey. Oh, apay sis. Apik sang sangin ka ba't? Agawid ako sis. Saan kang manganin? Agsasangon tayo pa apay, ada ka di problema? Anya tinagsaritaan nyo kini Joey. Pasensya ka na. Busy kami nito nga mga sasikaso ka di kita do mga bisita. Oh, ada ka di problema mi ti balayo? Ada ka di problema yo kini Larry? Bueno, ada ka di na ibaga ni Joey king ka. Sis. Naskin ka di nga ibagakin ka. Ay, akit adaking ka asis. Ag best friend ta. Kit amin nga problema mi bagbagam kanya. Anya ka di tayo nga problema sis. Ibagam ko makanya. Adda ka nun asawa ni Larry ko na ni Joey. Anya? Saan mo unay? Adun tinainom mo sis. Malubusan na klaeng. Ape ginaramid ni Larry ti kastoy kanyak. Ay nanas kan nga tawagam to pay laing tagsarita kayo. Amangan mo to saan nga pudno ti bagbaga ni Joey king ka. Ape ko mga agulbod ni Joey kanyak. Ape ko mga agparpartot ti sao nga saan ba't ka pudno. Idinto nga, nabiit ka rimit pa yung nagamam mo. Damo mi nga kita. Sa bagay, sumit lang damdamag. May papaniti naglabas na. Sang kaibaga na nga saan nga napatig.
Saan nga napatik pa'y tinaglabas no di ka ti agdamakan iti masakbayan. Allah, ang imsi kakasardang ta? Siguro, tsaka mo. Ta pinanawan natin ni Joey ta ado kumapit ti saludsod ikan kwa na. Ket, tinawagan ko man ni Larry. Nawan signal kayan da. Salag ka signal no. Mapadi di sentro da. Saan mo unay? Amang ano din ton kabailan ti agawid no. Masubra ang ti inom mo, sis. Adaman sa ludsudek king ka. Larry. Oh, anya tayo dyan? Ay, kumusta ka gaya, men? Kumusta mo tayo pabunyag na Gemma? Ada sa ludsudek king ka, kit sungbatan na. Saan ka kumangagul ulbod? Anya tayo ta? Di na ka di kumustahin dito eh. Di mo ka di kumustahin ti panag-birthday ni Nanang. Larry, pudno ka di nga dan asawam. Anya? Pudno ka di nga si asawa ka. Pudno ka di nga dan pamilyam. Carol, saan nga dito yung telepono at saan nga dito yung telepono na pagsaritaan na dahil nga banan? Sang batam na, ibagam ka dyan. Agsarita tanto na makasubliak dita. Agbiyahayak matlaing tumbikan. Carol, kanak ko maggundaway ko nga. Ilawlawag ko ti amin. Talubusan na ko ma. Ito nubigan. Umayik nga umay dita. Tapagsaritaan dati amin. Sige. Iyuray ka nga ron. Iyuray ka, Larry. Naglukon dahi dyan nga, Larry. Tiamok manunapudnukin ka. Agparang lakanyag dahi dyan nga tao. Nagtalek kami keng kuha na pinaumyan mi pa'y ditoy. Sakas tagayam ti. Datang. Palubusan na ko mga makisarita ken kuha na. Ilaw-lawag na ti amin ganyak. Abay pa'y laing naskin nga makisarita ka ken kuha na. Nalawag nga nagulbot king ka. Nalawag nga linukluko na kalaing. Saan ka unay matagpungtot alakay? Usto ti ko na ni tatang mo anak ka. Makiwin naswaskan ka dahil dyan ka lalaki gaputa basol dakas ti tanaramidin nyo. At damod gaya min pamilya na. Angin ko na tigayim ni Gemma. Nabayag ka numot nga nagsinadan. Unang nagulbud lataking ka. Si kakasarda Kat dakas lataday ta. Nung makirelasyon ka, iti siya asawa. Pudno ti ko na ni tatag mo anak ko. Ala, ti kasayaatan nga aramida numan agsarita kayo. Kat put din yon ti relasyon nyo tabasol day ta. Apay nga naaramid mo ti kastikanyak. Larry. Pakawanin na kuma. Ngim panggap kumitiyag pudnukin ka. Ngim naunaan naklain. No saan pa nga naibaga kanyak, ay makaamamukin ka. Siguro kat saan mo pa nga ipudno kanya. Saan man. Isungarod nga. Dahito niya. Iso nga kinayat kong agsarita ta. Tapno maipanagnig ko king kangar aramidik ti amin tapno no. Mawaswas nga namin pinsanan ti anyaman na relasyon ko kanay di asawa. O dayto dagiti papeles nga mangipanikning nga madaman nga mailaklakad ti panakaanal ti akasarmi at dani ti korte ket eksakton to into no may atawin mawaswas to na mamingpinsan ti kasarmi. Aping
Api nga di mo yung baga kanya ka ng sapsapa. Pakawanin ako ma. Ngayon mabuti nga kami ni di. Ang mga nusanak nga maaklon amo nga si kakasarak pay laing. Ngayon na amo ti Diyos. Nabayagin nga nagsina kami kaday di asawak. Nga tilaingin koneksyon mi. Kiti kakaisuna nga anak ko king kuana. Ngayon awan na pulos ti panagayat ko king kuana. Kasmet king kuana. Gabutaadan ka relasyon na sa bali. Iso nga nakirelasyon kamit kanya. Uri no si kakasar ka pela king kuana. Bakawanin na kuma. Ngam saan kumit nga maigawid tirik na. Tayo di nagamamuta. Dagos met nga nakarik na kiti panagayat king ka. Iso nga pakawanin na. Pingamin nga nagamamuta. Bayat kasi kakasar ka pela. Awan mit ti agbaliw saan ka di. Gaputa, ipatpatig kami. Oh, amom nga ipatpatig ka. Napalik di kami ti panagayat ko king ka, Karol, saan ka di? Saan ko mga dito laing letse na nga papel nga, ti agbaling nga lapid tapno maituloy ta ti plano ta. Oh, dahito yan, madaman ti proseso na. Ay, palpalubos ni Apo. Nasapa into no may nga tawin. Mawaswasin nga namin pinsan. Maanalin nga namin pinsan ti kasarmi. Kat datanton ti kalaysa. Wanang namin pinsan man nga nagbali ti panagkita ti pamilyakin ka. Namin pinsan mo ten nga napukaw ti panagtalikda kay kalari. Ta para ka nakwada. Para kanyak. No talaga nga napod no ti panagayat mo kat saan ka kumaga naglimit kanyak saan ka kumaga nagulbod iti dinamag ko king kano. No ada ba ti naglabas mo? Ibagam ko mata mga nunawatak. Kasti ko nak mabuti nga kiti. Amo ti Diyos, Karol. Iruray ko laing met. Nga maanal ti kasarmi. Nula ko maada diborsyo nga alisto nga proseso tapno mawaswas nga namin pinsan di adyaman nga connection mi kaday di asawak. Ang imawan met. Day tayo metla analment tinamnamaek ket ikarkarigatak ti amin. Iso nga ron nga awan tilugan ko ta inlakok pay di kotsek. Ayat ko lang nga maanal ti kasarmi. Amo ti Diyos. Hindi agayatak kinggan. Dagos kumiten nga rinog yan nga pinawaswas. Ti kasarmi. Pakawanin na kumano nagulbut ka. Pakawanin na kuma. Diyak mo no kaya't ko pa nga ituloy ti bagkin panakikalay sa kikalari. Ha? Saan ko ma? Saan ko ma, Karol? Ang saan da na kaya't natatangkil nanang. Ati kaya't nakit makiwin na suwasakin kan. Hanya, ket sika. Sika, Karol. Sika, mahal. Kaya't mo kadiwit hindi makiwin na suwas kanyak. Naka mo. Maburburi-buran di panunod ko, Larry. I'm sorry, mahal. Kanak may layang di kundaway kong agpanunod. Tayo tadyak pa lang makapanunod itinasayaan, Larry. Karol. Karol, nagsumli ka. Karol. Pudno nga nagulbod kanyak ni Larry Kasinyong tadi na inpudno kanyak. Nga si kakasariso na kaday di asawa na nung pa'y nabayagdan nga nagsina. Ngamjak maawatan tiriknak. Taidordorundak idi datatang ken nanang nga makikasaret makikalaysan ken ni Larry. Nga mapaman nga naamwanda. Ti kinaulbod na. Namin pinsan met nga napukaw ti talikda ken kuwana ket
isuda nga mismo di mangidurduron kanyak tapno makiwin na suasa kun ken kuana. Ni maapay. Aping agprotesta ti pusok ken riknak. Idinto nga konserbatibak mat nga tao, idinto nga amok mat ti agbuting iti Diyos. Nga amok, gano makirelasyon na kiti si asawa nga tao, amok kadakis. Diyak amo kasi niyong noapay nga saan na pulos ka nagbaloy ti panagayat ko, ken Larry, uray no nasakit anak, iti inaramid na, uray no nasakit anak, iti naamwak, may ipapan iti naglabas na. Tanulaglagi pek, dagiti gondaway, ngayon pakita na kanyak, tinapudno nga panagayat na amin nga sakripisyo, ken kinaanos na, tapno lang aklunek ti panagayat na. Ad-adamit nga agari ti panagayat ko ken kuana. Pudno nga ta timbaga na kanyak nga inaramid na laeng ti panangilimed na kanyak iti naglabas na gapo iti buteng na nga saan ko nga maaklo ni Suna. Pudno nga ta ti bagbagana nga raramiden na ti amin tapno alalisto nga mawaswas ti panakikasarda iti sigod nga asawa na tapnon da kamin ti agkalaysa. Kas kadatatang ken nanang kasinyong nadadael metten ti panagtalek ko ken ni Larry. Takaamak ko amang ano saan lang nga iso ti palimed na. Ang imapay. Apeng itilikod nan ti amin ket ni pilaing Larry ti ikis ti pusok. Apeng nga kasla jak maaramid ti makiwin naswas ken kuana. Apeng nga ad-adda nga ipitpitik ti pusok, ibagbaga ti pusok ken riknak. Nga sige ituloy ko laeng ti makirelasyon ken kuana. Nga urayen mi, nga mawaswas nga maminpinsan ti kasarda iti sigod nga asawa na. Api nga kasla, uman-anugot akmat, ti ibagbaga ti pusok. Nga makirelasyon na, uray no amok nga basol iti Diyos, basol iti imatang ti tao, kang runaan na iti imatang ti Diyos. Bala ka dandakman kasi no anya ti aramidek. Jakmat kahit agtultuloy nga agbasol at angim no may kanakit ti kundaway nga makiwinaswas kinilari kas na saan ko kayang nakaagkupit ti barokong ko. Panunutik pa'y laeng nga agsina ti dalan mi ket kasla maminpinsan nga agtupak ti langit kanyag. Dahil ito'y nga ron ti pakabuklan, ti pakasaritaan, ti parikot ko kasi niyong iti agdama sa anak pa nga nakapagdesisyon no anya nga talaga. Likliklikak nga agkita kami ka nagsarita kami kinilari no pa'y araramidin na amin na pumuspusan. Angin, bayat nga, aglabas na kiti aldaw. Kailiw ko mat ni Larry. Kasanok karon nga alukoyin datatang ken nanang nga saandan nga isublida ti panagtalekda ken ni Larry wenno nga saanda ko mga lapedan ti panangituloy mit relasyon mi no bilang laeng. Dagitoy di mang burburibor iti panunot ko kasi nyong iso nga nagtaklilang iti programam. At sabi ko mata may kandak iti balakad. Ket sabi ko damit na ibati lang nga adal liwliw aken pagsarmingan ti biyag. Ito yung surat ko para kadagiti padak nga dimngeg ken nakabuya. Kaya yun akong ti agyaman kadagiti makaedad ti balakad. Ken kagrunaan na nga pagyamana kasinyong ket ti anos ken laing mo nga nang tedbiyag. Ito yung surat ko. More power to your program. Sabi ko ma. Tasang kay to sabi ko ma. Di yun to mapadasan dati mapadpadasa.
God bless everyone. Tuy maburburi-bura na pagayam mo. Carol, iti La Union.